Послание святого апостола Павла Šenije. Braćo, svakome se od nas dade blagodat po mjeri dara Hristova. According to the measure of Christ's gift. Therefore he says, when he ascended on high, he led captive and captive, and gave gifts to men. Know this, he ascended. What does he mean but that he also first descended into the lower parts of the earth? He who descended is also the one. Srpnica vas srce moli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Nevini mislio na zemaljsku slavu, već bi se ogledo na svetoga Savu. Srpnica vas srce moli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Je zemaljsko carstvo, menja gospodare, Sava samo diže Božije oltare. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. I mir prosješe, slava Tebje. Budi Vojvodjačka noćiza, nastavnik i prvokrastovnik i učitelj bil jesi. Za domova i za parohiju ovu i za crkvenu školu našu, za svu decu, roditelje, parohijane i članove i za kumove Danijela i Nađu, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi